बर्मा देशिया महास्तबी रवे ठो भन्टेन चुया बिजागो टमी छे तापटी चुटा न्यवा पासन योम म्यार युना छुना टाउटो तो यो म्या वनि चले मिग नेउ ववनो ख ठौ वन्टेनको च्याउ वजल ठौ वन्टेनको च्याउ वय चने च्याप्टर छिन्यागो ख थुइ चने उपशीर्षक धु गाचुया टाउटो आन्यनान छन् आसाम देश सीमाना गेट गणेश खाना छ सुट बन्छे मोटर वबले गेट टापानीले मन मयासा सीमाना दुगो सरे ठ्यांका मोटर क्वाया पलासना वया गेट निहन ठ्योन से मखना वया छन हुइ हुइ वया चंग जनवरी या चतुर्थ सप्ताह हेमन्त्री टेफे खाउसे चिकुसी छ तो आसाम देश सीमाना पिनि चंग परबर चोका टोजा मुसा गनिगो पनिगो मरिया चंगले थुरथुर खाके खाउ असा गेट लिक्क दुपे राडानी अदिया हाकिम ते न्यनि ठनि चोंलिसे गणेश चित्त ग्याग्या वया छन खाउट का वास्ते ते मफेकर ढन्डा हिक्वाना वया छन उके चोटिना प पिया वइथे चुना छन नेपाल देश पियावेको ठक फ्लावमले निर्डक रूपमा फ्लावले ठुल्टक नुगा फारफार ममी तर ओगो अवस्था भटी चान्से बुचेजुया वइको खाक्न लुम्ना वइले लोटो कम चखमच थे नुगा ठुठुर खाना हो कलकत्ता ठ्यङ्कवया चम दाजु थनकाजी नेपाली गेटे थे ठो आसाम व बर्मा सीमाने गेटे टेलिफोन बिया पना मोटिरका सुना टाफो थापिन्छ पल्क जाव हे बर्मा देश बे टुटी टिकिटे न ठुजाको अवस्था ठ्यङ्का जंका चुनिमाल टाव सिनाव सान्जिल पास जुया चो पे किसिमागा शान्त चाम मनोट जाजायको ठासे बुनु न्यनि उना चोंगली गणेश पि गुरु शिशु पि निमुन दिना चना मजिल ठठ पोच त जुना मोसे मगट स्तबीरे मने गसज्या चन मुसिउसा नेपाली गेटे दुख अनुभव बिना वे नम गणेशले लागे मनुन त जतै उठा न्यन छन से पला ठाटे मला न होला थुरथुर खाना होला राडाने अडी हाकिम व किसिमागा त शान्त गणेश पिन मुसिउको भाषा खलाना जवास वायना तन खलाना किसिमागा शान नायन स्तबीर व गणेश त पचिन सुया केले हाकिम छ टुकु टुकु संगको खना आ छ्याका आसाम प्याउन त बचन जग मबिउ जुल्ला न्याउ मिनेटी उन्नुकल खसिरौ मुखनी चिकोगुले मछम टोफियो गान याटम गणेश टन्डाना चोटना प होला किसिमागा सोमपेमेस न जुनावो पोच पिच टिका हाकिम ठा ठावन लेप सकले छक छिन्दुन द्वावना पल्क जाका प्याउ या शान नायन न्यु खना उन्ट बचन बिलर का ठावला अबले तिने गणेश टन्डाइ ग्वारा कुटु हुन इपे शान्त न ठोल्ने बराबर ज्याचुङले इमु निम्ते ठोछु टरङ खमको यक्को किछ या मी फरटाव गेट पाल्टेट न आपा आपा उपार्चरे या माउला दस्तुरे जुल ठुक्ट ठोल्ने जाइना चोपि ज्या ठो ज्या स्तबिर व गणेश पि नापा वया चुङला सु प्रश्न मको ओके गणेश पि छटोस न पलख बर्मा देश या बे अपुको पलाटे फयाउन निबाद्य बाहलको टुएट नुगोलिन ज्या खसु छडी ज्या क्वाव्या जन खसुइना ड्य खनमया ए पुरा मुसुसा नोबजेस्या न्यमठ्या टुंगल दैगो अनुमान याफो तर न्यने 15 गजन ओखि चंगो चाहिँ लु खनिमोट्ने जंगल उना चंगले जंगल न ब्लु ब्लु खाट्या व्या चंग खण्डो यदि छु गर्ज्या ढोचिट वाटेको अन्तरा छटासँग पिया वस काचको छले जिट थाकै ख्वाव न्यने नाया जाबरा समस्याने लिलु जगो बनाचनिमा गणेशलाई वो क्वावस वो खन क्वावन वो ठावस थपिन ठावल ठावन क्वावन या जंगल पर्वतीय कुना कापिचा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छु मुसिक न्यन लाथा वना चुन्थेजको जुयाचन न्यने शान्त निम इमिलिउने गणेश पि गुरु शिशु पि इमिलिउने बाकी किसिमागा त शान्त थुपे छठवाई लागे ठठको पोठम कुपिया खसु टोप्या न्यने टाटापक सुए खनि मरेको टु खसा ख मोक्सा ख याना अन्दाजन जक निशब्द पलाछनावनमा छडी छपाय खसु चिला निवाद्य छनावले सुते 10 बिदा जुल रयुसी द गणेश पनि ल टट जाको पर्वतीय दथि मड्डीको वनाचुनि मावलिन जक हिक्वाना चिको गुतना चोथेछ तुतला वाइnye मिना वया कोचिला नाचन ए मेजो च्यानलला ब्याचनको ठ्या सटना वे टंगल छो नाय शान भुटान लिफोस्या बर्मी भाषा न्यन च्यानो मोजुनी ढका छसँगा निलाकिनि मासा ताठेला जुजगट हास डी मास्टी वे टंगल छगो पर्वत मेगो पर्वत चाला छकी जग सुयावना चम न्यन या चम शान भुटान ले निवाज मखेका झम्म टोप्या चंग टमगो सीमा छम पचिन सुयाकिन ब्याचना जाठ्या नेट नियाउ खकन अलेटने लेट या ओगो सीमा कोए टप लाइना छनाउन ठेनकट गणेश लाट टिचकंका ठ्याचक फेटुट सोसो मेच ट्यान्चल काका न्यव थे चोस जनि जिमस जाठी नाय शान भर गणेश त ठ्याब्या थमुनो छनि मेस्ट मटी मटी ज्याब्या निनेसीलाई जुनावो पोचा चंगो पोपिक्या नेटनिगो प्रबन्ध नाच्न गणेश थौ वसला या चटावना गोट लाच्न
स्टबिरे ख्वा स्वेबले ट्यान प मोसा सिम बक्या लाटुटी चकनका फेटना भिजना चोंग स्वेबले गाकन ट्यानको खन्लो खसुपट्टि चाहिँ पा जुसा सूर्य ज चकंगो खनि मर्ने टट जागो पर्वते झोल नेप्ना टगले चिकोगो ख्वाउगे फे बारा गुल्खे बचे ज्याचन गिरी कन्त्रा कलकल नानावया चंग निर्जर या निरव जंगली जंग पञ्चितेको स्वाबिगा हाला चंग गीत टोनी ट्यानको बुलु बुलु तनावना चुन गणेश वन टंगको ल वनी मानिको ल अनुमान गुनेया या आ थपि ठंका गोटला चुनको फुभाग ठ टस्क छनी हठाचागो बर्म देशे फुभागे जुलटैको अनुभूति गाक सास थक्या बिगुले ट्यानको चीजको कोल्नावा वना चुन सुते अरुणोदय मजुनी व दनावयुले आठटे डेजको दिवस न्यन पाउएको सम्भव दो अर्सा बर्म देश जुन ठंका वया चुन ठुन्दैको हर्ष हैन न्यल वाक मबियातन वइ मने वयाचन बर्म देशे छना चुन ठुंकल गुल्चा मरे जे चुनिगो मोलमिन सरे ठंका मोटी तुनको बोर साहित्य अध्ययन धारण पालन यादैन ठगु जन्म मिन नेपाल देश त ठेरबार बुद्ध धर्म रश्मि आ छना चुंग सिकिबे अपो ठिक त कोशिश या मालिको अवस्था होइन काका दम्मेजो जाने चल नायशान स्टबिरेटा आदर गरुपमा भोजर प्रकार यामका गणेश न लप्टे चकंका हाफना वयाचंग जाटाटा बिचारे मग्न जुयाचम गणेश त सटल लामनम गणेशै लागि तरकारी नाम विशेष छुमरो जाई दियोनि मनाटगो चना छि हाहाय नाट्याबल सुकुला जुसा गणेशै लागि प्रयोग म न्यागो जुसा सुट बन्छे ट्यान्नुसे छुया मनसी वो खाली फाल्थे जावो चना थनासा फुडंक लोटवना लुडन माल नेतुन तनुवा स्टबिर व गणेशमी सहित यात्री पासमी सक्ष्या पोपी मिलेना जिनाचना झुगु मुखिया ठठगो भाग कुब्या न्यन पला न्याक मल नेतुन ढंगु जुया बलपठी चाहिँ प्या ओगले सुटे सुया चकंक पला न्याना होन यात्रा नक्तिन सुरु जुगु जुया छिप्ला ना वना चना झुगु मुख निनेश यात्रा झन फचा किसिम किसिम पे जंगली जंग पञ्चितेको समुद्र गीत ध्वनि व लुमुको सूर्य रश्मि खेका जंगल पर्वत मार्गे वाउँसे वचुसे चंगो न्यायपुको दृश्य लुडंक फुडंक सुए खण्डया चुन्छन तानौ निवाज मुखगले ट्यान दैगु न मरो ठाक्वा जुइ मागुल न खसा आटक ठाकुको वनि मागु ठा मुखनी उकि आयोग यात्रा गणेश यत न्यायपु सुना चुन टट जागो पर्वत चोका खसुचिला मोंगने चोका खनिमरो ठो प्रदेशे डुगो पर्वते जा गणेश थे पर्वत दिसिए नेपाई म्याम छमेसु लागि आश्चर्यका ठाठा मरो अर्सा ठो बर्मै जंगल पर्वत वाउँसे वचुसे क्याटिसंग प्राकृतिक सुनटला नेपाल देशले मिले मजो आठे जागो समय आठे जागो रिटो नेपाल देश जंगल पर्वत च्वाफु याना सेमा हाया खाली सिंकचा व सिटा आठे जको जुआचुनी श्रीश्रीचंग वायुमण्डल व झझ ढाक होयाचंग पर्वते स्वाय गन्ध नोटना कलकल न्यानावनाचंग निर्जर निरव व सुमुडोर झंग पञ्चिते शब्द सर्वनिना के कुना चाचा टुगो वन मार्गे याउँक शिचको यात्रेना होयाचंग निबा दिय ज भुलिया पर्वत चोकै छके कुने बित सनाचंग अवस्था ठंका होला किसिमागा शान्ते छ एपे न्याप्ले ज्याचंग लोटो ल्यावयाचंग जुने निबा बिथे चुने व नाप बाचुना उयो फ्लाङको ठा ठिनिने ढका ठौ ठौ दया झन सलाख पलाछना चुन याक्न बासे ढेंका बनिसे नेटने ना चछि गुप्तन चुन्टा ठाठी मिलेना लासलिसे प्रबन्ध याना चुनि मानिगयो ख ट्यानलला फाटे थन फाटी धाउ मचम सिलबटी धाउ ज्याचन ट्यानलला फाटे बाचुन ठा ठिनिने बल पिका श्यान समेस न गणेश त फाटिटका नम्र व सभ्य बच्न सटा हपाबिल गणेश निला थन बनी दिन मजुलरका ससटे बर्मी पास न्यन अले पट्न सुया न केन ओगो श्यान नायक छ शंका केन गणेश विचार ताक ज्याउ न टाठेन ठो जंगल ठो पर्वत प्रदेश बर्म देश ठौ नेपाकी लागो उच्च घनघोरको पर्वतीय भूमि प्रदेश आसाम बर्म सीमाना जुया किसी तु चितुवा इत्यादि वन्य जन्तु त सुलाचुनि प्रदेश ख आठे निनेसे यात्रा लोम्बाम लागो ट्यानिक सिबे चतुर्पे किसिमाग शान्तेको कृपा जंगले मेग छु भए विघ्न दुगुमखो निफना निबा बेटा व जंग पञ्चे भयानक पे बन्ने जन्तु त उके ठुके गर्जे ज्या मिटजुई उके बनी त घनघोर जंगले बाचना जिनिट यो कल्पना टक्न या ज्ञानफो पास ज्या चो पे किसिमागतला ठोल्ले वे वनि याइ पिन ज्या इमसा ठोगु विषय गटिमटी ट्याचुन जी रे मुसिउसा गणेश पि गुरु व शिष्य पिला बनी से कल्पना या यहाँ ज्यालो च पुंका चोन पर्वते छकपाके निवा बिथे चंग ए घडिया ल्याखा 4 बजे ति जुल्थे चंग अत्न निछि खनमरिया चंग खसु त सिरसिरी वया चंग फसे बुलुक बुलुक चकना क्वावया चंग टंगको जुया ख्वाउन बरे जुन वया चंग
Batunico tat chinini tasa, yon naya javana zum kishimaga pala modini. Gultaka tapko unimanitne, gulti unimanite utsunshugum, Yana sweater, Taya sweater, Burma pat hop some balak muso Nigulian fumo. Stop biricate the cook honyanatun tasana, chalfumo. Mudfat not no, palachna wanatun mala. Imiko pala moditle, Yakatan sasa, palachna wanatun mao. Kaka chentana. पर्वत छचाला झम्म चोंगो सिमा दुगो माथा वन्ट चोंगो थासे ढेच्या वनिन थे चोंगो बल्च थे जाओ खनिवा न्यनि वना चम किसिमागला लेले टाटा तिसला हाला व्या वना पोच पिच दिक्ला ठोठा खय पे वबले बाचुना वंगो था ओ थासे सकले दिटुंगा जाठिट सोपि सना मिचाको पिसा चाका गुलिसना बल्च लोना चुना सिमै कचकिचा सिंह पोंतना बल्च देगुठा गणेश पियो गुरु शिष्पि वना फुटे ग्वाल बिउजुल तर किसिमागा त्यसमा ग्वाल याकिमे भो याङको सुंग फेर्ना चुनका इमसा हे छमेस्या छौ मिमेस्या छौ याना कारगुरेना देखिस्टेकला उग्रिमे गक्का हाक ढुगो पौ वालाचना गुप्त व गंगो शिउमा ह लायाटगो बल्च छौ तयार जुल का म्यामाचा थन्चो स्टबिरे निम्ति ठुटाका नाया किसिमागला बल्चे दुन्ठंक लागो सुरक्षितको ठासे गणेशटा व स्टबिरेटा बल्चे फुसे ठ्याबिएनुका थपि चाखेर चाहुइक ठाकला अनलि पे मिया दुए जपा मोजिक त लियोन दुपिन त गंगो सीमा कचम्बा कि बिल मुंकी ब्याटल पलकल्ली पे क्वाला डागा छट प्रकार सीमा हटया गणेश पनि गुरु शिशिपिन त पान याकल गणेश पनि गुरु शिशिपिन छ बनी मुनि जुया इमसम बिगो क्वाला जक पा फुडंक पान यात क्वाला टन्टुंका तिने निचिट्यानि आउग फुक कोलना ख्वाउन भटिच तनावन नायक किसिमागन बनिसे नेचनि सिरेका गणेश पनि गुरु शिशिपिन त याउको आनन्द ठठौ ठास सुख न्यवेकी निम्ति बिन्ती यारुका थपिन्छ ढे मुदेसे पालम्पा निम्निमिना पाचुनि निम्ति पा बियाचुन अन लेपा खखे अपलाना मुजसे जेनिगु पापी दिन पियाचुनिको पापी निम मिया डो पापनि जुटा सित टचनाचुन यमन्त रिटे मध्य इले जंगले बिचे बनी डेनमागो दुखै त स्वयं अनुभव यान्ने बालक सिका काफट फे मोजेक मफुको सीमा हय बल्च यके फे वको पति खसव सिटे त पनाटे फु शक्ति मरो याक्को फुटुकुना टोफिया चोसा गुप्त जुगुम हो श्याउला बबलाया जनावको फांगा छडी छपान जुको फुटुकुना टसा सिटैना जुनि कुइ कुइ ठुन्टीको ख्वाया चुन्दका गणेश मटी टेया चुन चिकुया फुगाको देशे जन्म जुम जुसा गुप्तको छेजुनि फांगा बब फाया वम ज्या ठपास्क छागो सिटे अनुभव या मन हुने गणेश तुरन्त न्यवेको मप्या ठुठुर खका चुन बल्चै लुखा पचाउ खे दोना प चाना चंग मिए टिए जन बल्च जुन चोपे मनु टेटा लुमका टेफु मखो गणेश दासा ख्वाया न्यमोगपति कन्थवगो परित्राण जक चीज क पाठ्या या अस कुशीनगरे नेलटक विस्तार ज्या चोमले मड्डीको बनी पाठना व परित्राण छिन्छफो आठे जागो जंगल पर्वतीय बिचे भय विघ्न अन्तरा विनाशी लागे भरोसा काटा डकले भिंगु शस्त्रे मुखला किसिमाबाट क्यान्चाउले फिफि न्योसवेका जनाचन पाचुनिको भार दुपे निमन कर्तव्य मसंक मिया दुए चाहिँ सिटया पियाचुन गणेश पि गुरु शिष्य निमेश न तुरन्त न्यवेक मपो बुद्ध वन्दना मा परित्राण मैत्री भावना पाठना चुनचुन ठुक्टा घना जंगली दुटी बनिएको अवस्था मटी दुट्या ज्ञान पुछि मोचो सिर सिर वयाचंग ख्वाउ भए प्याक्ट पिट कुटौ वयाचंग सीट बिन्दु सुटी ससटिक कलकल मिंग कोबा वयाचंग निर्जर ढोनी लिसे क्षणिक क्षणिक टाड याचंग सानेस्य वन्य जन्तुको सल याना शुद्ध राति निष्ठप मुजुसा ले ट्यानुका वपि गणेश पिन सानेस्य ठो सले टाउट न्याप बियाचनि मफो गबेट मजा वो वन्य जन्तुको स टपना टपना व अन्ते बिलिन जुयावन गबेट बिकान यवल ठे मस्यो चिल्लाडना हाउसटा व गणेश थरमरान या लासा जुरुक दनावल गणेश पनि गुरु शिष्य बाहेक सकले फुटो फेर्ना चिल्ला भुवा हालाचंग अचम्म सुएरिया छन गणेश ज्ञापन लासा जुरुक दना वबले गुली किसिमा गटेसन मिया दो झन्चाना वयक गंगो सिमै कच साया छन खस्न रात्रि प्रथम परे खया खट्टको क्वाउ या छन मिलापुसिन खस्यो बिचे उखे ठुके वासाटो खण्डया छन गणेश अपरि शुद्ध दृश्य खना एठे टाइम मफिया स्टबिरे न्यनी उना टिजक न्याना सुद छुजोग फन्डे थुंटा लछुदालो बोलो हो पर्वती कापी मिखनिग टक एक टल्ल कना चंग मिया तेज खना ज्ञाना चंग छुजोग मख हो दियो हो नक्तिन बाचा इतिन जुल स्टबिरे ख ढुवल लगासिउसा किसिमा गटे बिरे खना गणेश के थारन हो ग्यागु चित्र तनाउन छचा खना चोपे किसिमा गटे छ छु टरंग खठे मटाको नापली पठेन त साधारण ताका छु खवाव ए म्याम छ देन ज ग्यामटे जिपे पाँच नाचन दुछु नायम किसिमागला गणेश दना फेट्ना चोङ खना ठौ ठास टोटेया छ त गणेश मे विशेष सुन्यना मुचो से आक्न दिन
अनलिपा नाइसे क्याची चुना लाही बरे ज्याव या चोंगलिन ट्याङ्का वम गणेश हान न्हेले डुपिद जंग पंचित काल्ल कुल्ल सब गणेश लासा दना वबले निवा जव या चुन नगल बलचै पलिसीमा कचै कापी सीट बिन्द प्यात्त पिट लासा कुट्नु या चोंगले प्याना चुन पाँच ना चोपे न्युम ब्याग सुन लासा दना या चोंग मुखनी गणेश फायाट फाङा तीजको ओला सबले पिनेको सीट नुग हे थुरथुर खाएको चिकुस चुङकाबिल जेनानी चो यथ्यानी पाँचना चोम गणेश त टापक निसे थया हल अले फाङा तीजको फाया फुटुपुना चुन्छन जेनीको इच्छा मर्या टुङकोले परित्राणजको चिसला पाठना चुन निवाद्य टन्न टुवन्ट नेसकले लासा दना स्टेसी निम्ति नेतुनिको जुरे ना हल फोच पिचर न ठिकना चुन ठुक्त जंगल बासे छौ रात्रि याउको फुनाउन गुके सक्या लेट आवेका ठाउँ यो च्याप्टर ठने कोचल कने या छिन्खुको च्याप्टर निना दिस कने छिन्खु च्याप्टर या उपशीर्षक दो सर्प निना दिगले यो सुबादो